Gak. Semua untuk galas sani becek, sani kapice rek pada wekan titiang. Sedulur titiang muni ngayang atur, lugrang titiang aturang pangan jali umat. Oh, swastiastu. Sani wangiang titiang, Bapak Gubernur Wali lan wakilnya nih. Sani kusmayang titiang, Bapak Wali Kota lan wakilnya nih. Lan para semeton sani tresna sihin titiang. Angayu bagi pisan aturang titiang, majang rek ide sang yang widiwase, utawi Tuhan yang Maha Esa, Duaneng ansung kertewara ide, titiang jagi ngaturang samprama wucana, tur iraga presiden mengumpul, nyarengin inde acara pembukaan pesta kesenian Bali. Ide dane sani wangyang titiang, pesta kesenian Bali inggih punika, acara sani presiden ngemargiang kesenian-kesenian dari sejebak jagat Bali ini. Selanturipun, tetujon kawentenang pesta kesenian Bali inggih punika nenten jetios kaanggen ngelestariang miwah ngawardiang budaya Bali. Tur ngadungang para semeton Baline mangde preside ngamangguhang jagat Bali sane rahaje. Lan mangde preside kaloktah kedua negara. Ide dane sane kusumayang titiang wantah padi asa punika amatre sane preside baktayang titiang pinake puputang titiang antuk para mesanti. Om santi santi santi.